هنو يا شيخ شيخ هنو بجاون هنو كنت انت تعرف قال بجانا كنت ديني يا شيخ أمه ما كم قول يا شيخ التليفونات دي تفتح دم جيتك أهل سيدي دوري ترى يا بقول ربنا قال سفيتة تدي هنو بجاخل لنا أما أكا قول فعلا نقول يا أما تانا قلنا كتر ركوب الجرا ما ركوب سير الله يوم مجالي متي أكاتر جي isin qajeelcha karaa isin qajeelchillee isin deemnee fakkaatee mee salaamtaa gaafanna turamni rahmata buusata akkasitti gartee qaree salaamtaa gaafadhaa turaati sanboota nu gartee yaa akhi bakka salaamtaa jiru sheekha dubbadhu lakkii salaamtaa gaafadhaa mee dura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu amma rakkoon teessan ni beektani assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu mee salaamtaa gaafadhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وتوتخني قابلية يا أكما بلال بربادة مشاف من قارة جسنتي قا هنو قا أبراهيم أرى نوركة أبراهيم دمه مشاجني نوركة فرتني بلال بربادة قارة سنجسني قدرة سنجس يا مشاف من قارة سنجس نجا دبي برشيخة وانا تنوجت ديكاشن ودمتانة نتي أبال موت إني خلي deegaashataan keessatti otoo gabaabaan qabisiin jenne inni kun abbaa ilmootii dhukkubsatee hojjisee danda'a jabeessii qabisiidhaa miti jira isa tokkoffaadhaa dawaan isinii kanname dawaa bara yeroo isaa itti qaraatuma goy gaara bakka meeqa nu keessa mucaan isa yoo ni tumtani isa maatu tumne miti waa takka illee hin goone haqeem laalaa isa tumne isa tumuudhaa miti haqeem nuti laalaa isa tumnetti isa akka maari achi gareenna lagachiisne dhagaa irratti guurriya maaltu dhagaa irra guuraa isinii jee kun fayyaan qabu isiniin himne duuba rabbiin bar jazaan kafalaa amma sanis taachirraa haati to kanat dha'ee jechuudha amma kun haasuma geessaneettanii biratti jirtanii mee kam godhane sheekha yaa akhi mee bakkeedhaame ni argama gara madaan ni argamti dhiiga yaa male ni argamti sheekha waa takka nagarre madaa'i karaa isin amma bar warra gartee achirraa jaayila warra achii dalagu sanii isin tokkumaa jechuun warra amma adda baaseen qabdani isin karaanan isin qajeelchi maaliif deemuu daddan ayaata qaraatuma jechuun way bakka takkaare maal taata gaara meeqa nu geessu mucaan gaara fedheellee hasin geessu daqiiqaa shan isin hin jemmas ammas wanni hijiba baqinee hijibdi jinni ilkaasa oofu jirtu isin hin jenne bakka hunda wajjin akka deemtan isin hayyumame hin hayyumamne daqiiqaa shan kasinee yoo ulaa san dura isin geessa ulaa gaara qabu sana yoo isin geesse daqiiqaa shan turaadha daqiiqaa shan booda immoo dhabdan wajjin dhannaa isin hin jee amma musiibaa biraa buuftan amma mee mataa ni qaba hin qabu maal akkam godhane sheekha yoo akkam godhane baanaree mucaa kana amma yoo akkam godhane mucaa kun fayyada isin amma tartiiban qabdani matuma keessanuu warra amma gara tartiiba isin galchuun isin feesisaa jechuudha amma kun waan ta'u ni wallaanama jawab ilmoo wallaanama kun nima wallaanama waan ta'u badii gageessaa walaatuma nama micaa yookaan goota mee naa himi mee kana amma tiriisi sheekha mucaan kun mucaa maal godhe mucaan maarreessan mitir odujuuga ni hijibinneega abrahaamu mucaa waan ajjeesa jee awwan ajjeesini akkasitti gaafuunee dhagaa irratti guurree walumaanuu dhagaatti guurree sabboota nan baasa ceebsitanii dhaabbilee dhagaa irra guurtan eega ceebsitanii jira isaa awwaalannetti dhagaa irratti garagalchine nan baasa nin baasa akkasitti fuunee amma gaara bakka muka ajaa'ibaa bara fooqiten maarreten tana gartanii fooqi mee waan isin waan isin mukana dhagaye mee hedduu ammanatti mukana dhiise boolla keessa waliin dhagaa hedduu irratti himta kana dhiise ammati tumaadha namni kun nama fayyaa hin qabne tumtanii jirtu namni nama jira awwaalee dhagaa irra guuru warra akka waan nama ajjeeftaniiti bar isin amma jira isaa gachiifnee dhagaa kun amma barda inni isaa kun laaftudha santuurra miidhamee jechuudha amma qaama isaatiin bobba'u sammuu isaatiin hin deemu jee isinitti dhimne moo isinumtuu sammuun qabdan ampooliin teessan akka inni daratti islaamotumtu keessan na ajaa'ibdee bara hin tuqinaa isiniin hin jenne haa mucas baaftan kanas amma gaddaafaa keessa nattaan hayyee bilaan isin argamne meekamtuu deemtan daa'ima ani simbiraan deema amma akkana tankataa qajeelle kataate gaa akka amma kana wallaaneetiin gara simbiraa deemaa sheekha beeytee illee asumaanu waan jettee karaa isinirraa maqanii akkana ta'an laakiin garuu ammaan tana akkaatuma isa kanatti wallaannu garte mala nu dhahe amma nuti amma barri waldaanta oo amma sirraa ka'es boodas karaan karbaa jechuudha. Booda gaafa sirnee ta'uu jedhamu. dhiigumraa Isaan jaahila jechuu bar jara saniin tokkumaa jechuudha mee sammuu teessan tana darsiisaa dura sammuu teessan tana darsiisaadha
لا سموتي سنتانا ترسيسا إبتمينا إسي وان كيسا قطن بيتني يا أول مثلا يجي درنا وجرا ولا وان قابي سينين جنة قابي سينين جنة ما كمان وان جرا سوف قابي يوني جرجر قابي متعرف ولا بل متعرف أتوقع نجار ركورتا جرادنا ما والتني تشوسين دوبا كمتي تركافتشو مي دندسام أكمتي بلسو دندسام إيه سلا تقرر وياته إيه أكمت يون ولا لا تيو خرام قرت إيه سجلت ها يا معلم يا شيخ قاعد تعال تقولني قاعد تتي فرق بلال جيت ولا الرابع سانجن نيفر أكم سرابر فج أكساس فجيسه جرا إساني يجوا رب مخنا فجيسو دوا قدي في أن مسكينة كنتو أخني والله نرى بكشام وجان ديمير في يجوا يا شيخ قالت ميتي يا رب جزاز خبر عمو متمخن awaan biraati dimchuutu amma dhiigme keessaa kanaatu garaa kana gati dhiiga kana laaluun danda'amu akka ta'e dagaana mataa aga isin bar dhagaarra guurtan saniisi hayaa uriin amma biiftuu fi isin bakka dabaatanii qabdanii garaa isin amma ilma isinuu ganaa bar mataa kanaa jala yaa'u jira sheekh mataan bar jiru takamar ofsuma jira وربنا فيجي قرتي درك لبالة بيسان وكل ده ترى إيه قالوا في ما خارج الكعبة خلاص ولا سر ودون أشجار أما إذا ودون في بعد إنتوكي خلاص ولا سر إنتوكي نادا دقيقة رانغنا تسني هاي يوم دقيقة ثنا تيمو أنك سنجرون جين أما اللي هو نخس سنجرو دقيقة ما دقيقة شن بود يا هذا كسري وجين النانجين إنسان جر سه أخا أولاني أجا أرتي غوراني yoo inni cimtee hoggaa dhagaa irra guurtan san inni kun ilma namaati yoo du'e تبغى شيء كمان بغير علم نمات دو قال علم نمات مجانا قال يسافر قال النت كم جانا خلاص يتو بكبيرة قدير أجل قدير النجسة قار مبارك قال ربي ومخنا خيسن أو بمجان فوق يتن فوق يتن تنم بيتن يجوا ماله أول سنة قدر يتن maal rakkoon akkanaatu godee ebar neeqi jibanii uummanni kun neeqi jibaa karaa feete sanoo dandeessi gaara ifa laaltan booda daqiiqaa 5 laal daqiiqaa 5 keessanii ayyaman isin garaan waa achittuu kan lubbuun teessanoo dhabamiin isin sattaree jechuudha rabbi umaa ibichi tun amma isin dhiigaa isaa kana laaltanii tun laaftudha jechuudha laaftudha tunii يا ما فيا ترين نمو ولا نتبرم ما يسوتران ولا جني ولا أحمد يسمع تنيمتي أحمد يسمع أحمد كيسنا جار سنو أحمد كم كيسنا ميدان دالم نيجي چولم نيجي كيسا كيا دا إيسا أحمد ميدان كرسي سادا دي رسالة وغيره دالم سي أحمد كيسا نيشة نمنوري كلام نما كم فيا لمن لكم ستا أحمد ما كيسا نيجي خلص فيا كم سالي ميتاني تيري أما يا كبار Sillaatee gartamuun fayya qaban biratti akka nama fayyatti ilaalla kana gaarra isinirra goorta santurra jireedha. Kana yoo fuudhanii jikuchisa yoo meeqan gootan bakka biratti deebiftani. Bakka biratti deebiftani mee ati maati yaadi mee yaa. Fiifuu qabsoo meeqan qabaaduu namni yaa ishee kana fiifuu odoon achi bara odoo harkaa fiiguu baadiyaan Abraham kanaaf nuun agaruu wanti harkaa baafadheeti saadamti dawwalee achiinatti atattamaa amma laal fiigaa dhufeechi isa kan akka tibaablee achi finne rabbumaa tokko beeka malee amma na dhagaa laal na dhagaa amma inni man gartee ni gaggabe malee waan hunda beeke inni dhaga'u ni gaggabe dhiinni irraa yaa kun kan amma dhiiga kanaaf kan hin jiinaa kun ni wallaanama kan isii dhahamu jira na dhagaa gorsa isinii goon amma inni asirraa ka'uuf ta'a guyyaa inni asirraa ka'e laal guyyaa inni asirraa ol dhaanee ka'e ammas ilmootiin barbaadaa jechuun ni dhattanii miti. Galma dhagaan taanee ilmoodha. Ni dhattanii miti. Akkatti yaatanii dhaqiina. Na gaafadha. Amma immoo tana booda sii fi biiftuu ta'ettan gartee tamaara jalatti jettan sunuu takkaa jechuusi. Maaliif takka? Mataan keessan takka ree? Adda baatee qabdani? Waa takka. Mataan keessan kun adda baatee qabdanii inaasni takka isin. Ufee gaafatanarra namni halayyaatti caccabu halaalatti firraa laalee irraa godha. Isin halayyaa laalan nama firraatti toltan. Ati qabii
nama kana gartee bakka gartee ilmoodha dhaabbachuu hin danda'u. Akka waraanillee siin jedhe amma ati rabbiin gaafata baranne amma silaa isin harkaa ija baasee itti qara'ee fayyitanii hojii deemtan yoo naan jedhe rabbiin nan gaafatu akkasii yoo ajjeeftan yoome